Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Geri xoşku birayın megudari ki selam ve rez ve hürmet bu ve hamuyan. Emiru jivara bahsa tişteka akide, tişteka bavariye bikin. Çe fark de nabera gotena nebi و gotena resul da heye. Gava me go resul te çe manayı, gava em dibe nebi te çe manayı. Emiru ku hiki jwara de bin çerçeve Kur'an'ı da ayetin piroza emej basa van her du tege hanena beke. De nava milleta te goten ku Xwedê Teala kitêv ji Resulullah şandiye lê ji nebiya re neşandiye. Heqîqeten rastiya viya çi ye? Tê gotin Xwedê kitêv ji Resulullah şandî ji nebiya re gotî bi kitêvê Resulullah hukm bike. Yani ê ku kirî nebî kitêv ji we re neşandî gotî bi kitêvê Resulê pêşa xwe da hukm bike. Ev nêrîn rast yan na و هر وسطی گوتنی 124,000 پیغمبر هیه جوان 124,000 پیغمبر 313 رسول اوی دیجی نبیه راستیا ویا چیه و امی سر ویا چند کلمه با آیت پیروز شگاره بحث بکن çok az nebi hene Resulün yani çok az nebinin her nebi ke Resul'e li her Resul'e ki ne nebiye evacı da ayetin Kur'an'ı da hey sabitte ku yek cenab-ı be melaiket hoca Resul'ün lawra em devi amentu billahi em bari khode biniwar ve meleketi khode ve kutubi khode ve rusuli bi rusuli khode em bevejin تقال كم هنك أم باري ملائكتنا هن ملك جل رسولا أم بفيجن دنابرا خديو بيخمر دا رسولا جبريل عليه السلام رسولي ويا رسولي خدي تعالى نابرا ويا بيخمر دا هر وسا ملائكتي كل روحي إنسان هذا أو جل رسولا على كل حال هر رسول نبينا هر قوتنا كرسول القرآن دربازو ناي معنوي نبيه لهر کسی کو خدا گوتی تو نبی من همام دمیده رسولم خدا تعالی لسر به مجال دو سوره بقره د آیت 336 وها بعثویدک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قولوا ببیجن آمنا بالله وما انزل الینا گلی مؤمنان ببیجن ما باوری بخودیانی و بوی تشتا کو جمرا داکت قرآن کو جمرا داکت مبویجی باوری آنی هر وسا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم ببيج قالي منا قولوا ببيج آمنا مناني بالله بخدي وما أنزل إلينا بوي تشتاكو جمرة داكتي وما أنزل إلى إبراهيم أو تشتاكو إبراهيم را داكتي يعني أو تشتاكو إبراهيم را داكتي وحي قرآن يعني كتابة تشتاكو جمرة داكتي شيء أف قرآن بيروزة تشتاكو جمرة داكتي أف يعني أنزل داكتي يعني جودا داكتي نكواتي شاندن داكتي خدای تعالی دای داخستنه و ما انزل الى ابراهیم او کو خدیج ابراهیم راشاندی و اسماعیل راشاندی و اسحاق راشاندی و یعقوب راشاندی الله خبده والاسباط جنوی واره تورن واره نبی واره نبی عربی معنی پیغمبر نبی کردی معنی تورن ام به جنوی واره راشاندی و ما اوتی موسی تشتاکوج موسی راحتی داینی و عیسی راحتی داینی ام بوانا تمام را ایمان تینتی و ما اوتی النبیون من ربهم
ew tiştê ku ji teref Rebbê wan ji nebiya ra temamê nebiya ra hatî dayîn em wan jî iman tê dîtin. Di vir de divê ji tiştê ku ji me ra daketî Qur'ana pîroz e. Tiştê ku ji İbrahim ra, İsmaîl ra, İshaq ra, Yaqub ra, nebiyê wan ra ji Musa hatî dayînê, ji İsa hatî dayînê ve ma utiyen nebiyyûne ew tişta ku ji nebiya ra hatî dayîn. Çawa Qur'an ji pêxember ra hatî daxistin? Çawa Qur'an ji pêxember hatî daxistin? Her wisa çok baz kesî ku nevî biye, ku bunun nebî Xwedê ew kirine pêxember, ji wan ra jî kitêb daxistî. La nuferriqu beyne ehedin minhum. Em ferq û cudahiyê nakin nabera yekê ji wan. Ve nahnu lehu muslimûn, em teslîmê Xwedê Teala dibin. Di vir de çawa Xwedê Teala ji pêxember aleyhissalatu vesselam ra kitêb şandî, Qur'ana, ji İbrahim ra, ji İsmaîl, ji Musa û İsa ra şandî. Musa ra hûmzane ki pêxemberê Yahudiya bi Tewrat navê kitêba wan Tewrat e. Tewrat tenê ji Musa ra natê dayînê. Yani Tewrat navê wê wan navê wê kitêba ku ji temamê nebiyê, ji temamê pêxemberê Benî İsraîlya ra hatî şandin. Tewrat navê wê ye. Her wisa ew li gora pêxembera navî Tewrat e, her li gora her pêxemberekî cihê ji wan ra em bivê sahîfe hatiye, em bivê ji wan ra rûpel hatiye. Çawa ji wan ra hatiye her wisa Xwedê Teala divê bibêjin me îman anî bi wan tiştê ku ji nebiya ra hatî dayîn. Tiştê ku ji nebiya ra. Li eqîda me da tiştê ku me di kitêbê eqîdê da xwend an jî nava Müslûmana da tê gotinê ku Xwedê Teala kitêb ji Resûla ra şandî, ji nebiya ra neşandî. Ji nebiya ra gotî hûn bi kitêba Resûlê bediya xwe hukm bikin. Lê li gora vê ayeta hanêna Xwedê Teala her pêxemberekî jê ra kitêb şandî. Resûl û nebî ferqa wan tune. Ji her nebiyekî û ji her resûlekî re Xwedê Teala çi şandî? Kitêb şandî. Di vir de divê bêzanîn gava merû gotina nebî an jî gota resûl mirga we digerîne, tercüme dike, divê merû wî wek pêxember wer negerîne. Eva şaşiyeka mezin me jî kirî, xelkê geleka insana kiriye. Her ciyeke ku tê de gotina resûl derbas dibe pêxember wergerandin. Kirine pêxember hatin wergerandin, tercüme hatî kirinê. Her wisa nebî jî pêxember wergerandin. Divê wisa nê kirinê, divê cî ku gotina resûl derbas ve gotina resûl wernivîsandinê, cî ku gotina nebî derbas ve gotina nebî wernivîsandinê. Ji ber wê her nebîkî pêxember e û her resûlekî ne pêxember e, ne nebî ye. Li vê ayetê tê zanînê ku Xwedê Teala çawa ji İsa ra kitêb şandî, çawa ji Musa ra şandî, çawa ji pêxemberê aleyhissalatu vesselam ra şandî, her wisa ji İbrahim ra, İsmaîl ra, İshaq ra, Yaqub ra û ji neviyê wan ra kitêb şandî. Ama kitêbê wan negihîştî destê me. Mesela di nava me de çar kitêbê mezin hene li gora ku eqîda ku me bawerî piyaniyatî. Divê em bê Tewrat ji Musa ra hatî, İncîl ji İsa aleyhisselam ra hatî, Zebûr ji Dawûd ra hatî, Qur'an ji pêxember ra hatî. Li cem ev tişta tenê heye. Lê em bibêjin kes nizane kitêba İsmaîl kîjan e, a İbrahim kîjan e, a İshaq kîjan e, a Yaqub kîjan e. Kes vana nizane. Name da tuney. Li ev kitêbana hatin nişandin. Ji me re nehatî, em pê nizanin navê wan kitêba çi ye. Yani Xwedê gavat Qur'an da behs nekiribe, em nizanin navê wan çi ye. û Xwedê divê me şandî. Me İsmaîl ra şandî, İshaq ra, Yaqub ra, Yusuf ra, temamê pêxember ra divê me kitêb şandî. Lê tiştî hatî destê me em navê çar tişta dizane: Tewrat, İncîl, Zebûr, Qur'an. Wekî dîne İnne hâzâ lefî suhûfil ûlâ suhûfi İbrahîm ve Musa Sûre-i Alâ da derbas dibe. Divê ev di suhûfê İbrahim aleyhisselam da sahîfê pêş de İbrahim wan da derbas dibe. Yani hinek sahîfe jî hatî dayînê, hinek sahîfe jî hatî dayînê, ama ji kê re çixwa sahîfe hatî dayînê em wî nizan. Di nav milleta divê jî de ji Adem ra nizanim, çixwa jî Nuh ra, çixwa jî İbrahim ra suhûf yani rûpel hatî dayînê.
لی بپرانی ام نزانج کشان پیغمبری را چقاس صحیفه هاتی داینی اما ناوی صحیفه جی ناوی روپلا جی دو قرآن جا درباز دوه بله دوی آیت هانه نادا درکن میدانی که ام دزانن که خود تعالی چوا کری خود تعالی چوا جی پیغمبر و موسی و عیسی را ام بویجن او شانده کتاب شانده هر وساج جی تمام پیغمبری دان رای شانده آیت کدن سوره آل عمران سروی مجاره د سوره آل عمران د آیت ام بوی هشتی و یکی دا باور بکم بله هشتی و یک از باور بکم بله آیت هشتی و یکی دا و هشتی و چاره دسته بحث همان مجاره دکه که خود تعالی کتاب جی نبی را شاندی خود هاد و سوره آل عمران آیت 81 دا دوی ویز اخذ الله میثاق النبیین الله خو بده اگر ام مسلمان جناوارو کا قرآن هایدار بانا اف شاشی و غلطی کو بسر ناو پیغمبر تی کرنی من ندکر یعنی جکو هاتی کو خود تعالی کتاب دایر رسول کتاب نبیه اف نیری جکو هاتی کش کوانی هاتی لورا اف کسی کو وانتش تا دوی جناوارو کا قرآن بیپارن های جناوارو کا قرآن تونه تو نزان قرآن اساسی دینی وانه چوا کرنه هنه حدیث ضعیفی کو موضوع نقلی کل سر ناو پیغمبر روایتی کل سر ناو پیغمبر حدی چی کرنه بوان عمل دک قرآن خودی بجهشتن وک روجا وک روجیه هر در رونی دکه دیو جویا بردانه کرن قلف را کرن توانا دیوار بيت كنا قاضي ودار دكن جبو مرياض خوينن لحديثا جي اي صحيحنا ايكو ضعيفا اسلو اثار وانتن هادن چيكرن وان انسان را وقدين دخوينن انسان هاي جناوارو کا قرآن هبا و افشا شتيا نكرنا بناب عقيده بصلاه بمن ندا زانيني کو خدي كتاب رسول الله شاندي لي نبي را نشاندي ابي جكوتي آیت هانه چوا سوره بقره آیت 36 بحث کرد که خود کتاب جی نبی را شاندی هر وسط به آیت دای تسا بعض که خود کتاب جی نبی را شاندی دویجه و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتيتكم من الكتاب من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم تبي قبل ما صوز جنبي قد وإذا أخذ الله ميثاق النبيين قبل صوز جنبي قد عهد و پیمان جنبیا کرد لما آتیتکم گو گوا مداوه من الكتاب والحکمت جنبیا را دویجه گوا من کتاب و حکمت ام بوی مجورشان مداوه ده عقیده دویه دوی خواهد کتاب نده نبیا ورده دویجه و اذا اخذ الله میثاق النبیین گوا خواهد الله سوز جنبیا کرد سوز جنبیا کرد ایت عقیده ده بیجن یا ورده خودش چه سوز جنبیا کرد دوی خواهد لما آتیتک مقدما مداوه چه داوه من الكتاب جي كتابه والحكمة جي حكمت حكمت اوكو معناه ان بيت تفهمها الدين دايه يعني فهم كرنا دينا تفهمها الدين دايه وهيطلع بيخ النبي رضي قام مسوز جوا قدكو ان بيجن جي كتاب وحكمت الدواء يا متشسوز جوا قد افسوز جوا قد ثم اذا جاءكم رسول مصدق لما معكم پاشی گوا رسوله کی ودن هات و تصدیقات تشتی لجام ودک او پیغمبره کی دمشان رسوله کی دمشان او جی تصدیقات تشتی باودک یا مچسو جواگت لتؤمنون به جبوكهم به ایمان بنور ولی تنصرنه جبوكهم آلکادیای بک خود تعالی سوز تمام پیغمبره گرتی
جبیر پیغمبر علیه السلام گوتی کو از کتاب دادم به حکمت دادم به لی پیشتی کو و گاوا ما پیغمبر خوی دنشان کو اوش تحقیق که دوی هون ایمان پی بینواره و آلی کاریاوی بکه لورا د دین اسلام دا ام بویژن پنج رکنی مهم ج ایمانی هن پنج رکن آمنت بالله باورکنا بخوادی و ملائکتی به ملائکتی خوادی و رسولی و کتابی به کتابی خوادی و رسولی به رسولی خوادی به پیغمبر خوادی و دوام دک و بالیوم الاخر بروز قیامتی ev tiştana ji bo me em bivêjin ruknî imanê ne lê ji bo pêxemberê pêşem Muhammed aleyhissalatu vesselam yek jî şertî îmana wan ew bû ku îmanê bi pêxemberê ku tê bînûwere bi pêxemberê ku tê bînûwere ew kesê ku bû pêxemberê bi Musa bi İsa bi Yaqub bi İsmaîl bi İbrahim bi Yusuf bi İlyesa bi Zülkif کسی کو بوانا ایمان وان پیغمبر ایمان آنی هاتنه بکتیری کو جوارا شادی ایمان آنی هاتنه هر وسا شرط که ایمان آن او کو پیغمبر وره به ایمان بین وره دوی آیت بحث اوی دکه دوی ما سوز جی پیغمبر آگرتو جی نبیه پیغمبر نه جی نبیه بلا خورد ده گوتن نبی در بازه ما سوز جی گتو کو ما کتاب دابوان و ما حکمت دابوان دوی آیت هانی نجی دلیل اثبات او کو خدا تعالی بردا نبیین پرانی در بزن نه نبی کی تمام نبیین بس پیغمبر آدک نبی آدک مکتب دایوان و هم حکمت دایوان اب آیت هانی ناجی دلیل اویه که خدا تعالی چوا کتب دای محمد علیه السلام چوا دای موسی عیسی داوود و دای تمام نبیه اب کسی گود دوی خواهده کتاب جی نبیه را نشاندی تشتی که پوچو والای تو اسر و اصاری وی تو نی آیت که دن چند آیت دن نه سوره انعام آیتا ام ببیجن حشتی و سسیا حتی حشتی و نها بخوینه والا خواه بده آیت سوره انعام آیتا حشتی و سیا حشتی و نها هم بخوینه و در که میدان دیسا دور داجی بحثا تمام پیغمبرات که و بحثا نبیات که خواهده کتاب دای نبیه ایو مجارمه سروی وان کسی که دوی خواهده کتاب ندای نبیه امرد داوان دک او تشتکا نراسته خواهده کتاب دای تمام نبیه و دای تمام رسوله او کسی که خواهده کتی او نبیه خواهده تعالی کتاب دای بی جدیا ابراهیم جدیا عیسی علیه السلام را خواهده تعالی چه شانده جدا اسم عيسى عليه السلام خدا تعالى وحي شاندي از طيبت جوره مجاره كوي هبي لخدا نگوتي ام بي خبر جرا شاندي وك نبي لنگوتي تو رسول من نگوتي تو نبي من هر وسا جديا موسى عليه السلام راج خدا تعالى خبر شاندي لنگوتي تو نبي من او كسي كو خدا گوتي تو نبي من او كسا خدا تعالى كتاب جرا شاندي وحي جرى شاندي هذا جديا ابراهيم راجي جديا عيسى عليه السلام مريم وجديا موسى عليه السلام راجي خدای تعالی وحي شاندي جبوكو بلان اخو پروژه اخو برسري بلا خو بده آیت سوره انعام آیت 81 83 حتى 89 مرو بخوینه و در که میدان ام بویژن و در که میدان کو ام ببیجن چوقاس خدا تعالی به کو باسوید که خدا تعالی کو آیت کو خدا تعالی ام ببیجن که کتاب دایه تمام نبیه خدا تعالی وادوی از اون نخوینم تنی مثلا ام ببی نبیان پیغمبر ببیجم هون کاره جبوک مجار درج نه هون کاره بخوینه سوره ام ببی سوره انعام آیت 83 حتی 89 بخوینن مثلا خدا تعالی باسا که دکه مثلا دوردا دی باسا اسحاق دکه باسا ابراهیم دکه و اشتر به باسا اسحاق دکه یعقوب دکه نوح دکه باسا داوود دکه سلیمان دکه ایوب دکه یوسف دکه موسی دکه هارون دکه باسا زکریا دکه باسا یحیی دکه عیسی دکه الیاس دکه
bahsa İsmail dike, Elyesa dike, Yunus dike, Lut dike, eşler bahsa bavê wan dike, bahsa zuriyeta wan dike, bahsa birayê wan dike, bahsa hemûya dike, da ayeta nod û heştê û neha da Xwedê Teala wa behs dike. Tamamên navê pêxembera, zuriyeta wan, bavê wan, karê wan derbas dibe, dê ulâike ev pêxemberê ana me navê wan got ellezîne ew ku âteynâhumul kitâbe ku me kitap dawan vel hikmete me hikmet dawan ve nübüvvete me kirin nebî. Bala xwe bide. Fe in yekfur biha eğer van pêxemberana pêxemberê me navê wan say kir eğer bi vê tiştek ku Xwedê şandî bûyê bibe kafir sum haşa navê yani Xwedê eğer pêxember biya inkar bike haulâ ewana fakat vekelna biha kavmen leysu biha bi kafirin. Eğer van tiştê ku me dayê wan inkar bike emê Xwedê Teala divê emê hin qewmê din bîn were ku wî inkar nek. Di vir da dîsa derdikevin meydanê ku Xwedê Teala dibêje ulaîke ji İshaq û Yaqûb û Hûd û temamên nebîya û zuriyeta wan û kal û bavê wan evî me wê kirine pêxember divê me hem kitap dayê wan û atêynahumul kitâbe vel hukme ve nübüvvete me nübüvvet jî dayê wan me vana kirin nebî. Di gel ku pêxemberin her wisa nebî ne me vana hikmet û em bivê hikmet zaten manavê ew ku mana insan de evê daye insan tefehuma din yani çawa din fêm bikim. Ji vêya jî tê fehm kirin em bivê ku tê zanin sedî sed Xwedê Teala çi qas nebî heye Xwedê Teala kitêv daye hemûya. Tu kesekî tu nebîkî bê kitêv Xwedê Teala neşandî. Ew mijara ku tê gotinê ku em bibêjin Xwedê kitêv daye Resûla nedayne nebiye ew akîda ku name daye tişteke pûç û valayê. Lê her wisa nava insana da tê gotinê ku Xwedê 124,000 pêxember şandî. Eva jî eslekî vêya tune tenê rîwayetekî İbn Hibban da derbas dibe wek hadîs İbn Hibban da derbas dibe ev hadîsî behsa geybê dikir. Tişta ku Xwedê gava di Qur'anê da behs nekiribe Peygamber aleyhissalatu vesselam